kublai pi baro ni priang subai pi sing tuk kubor jungi upet ngor cable news haswa bingnya kemi ki kubor ke babnia ane gejan mir ina phashwa skimat bokongsan joko kubor nenta ketayo kerpat biang ukonrat kongkal sangma yo Amit Shah ban penteri kamno ek inline permit ha Meghalaya bat ban pendrung no ektian khasi bat garo ha ke 8th schedule kariti sinchari dan ia selendet bertemu si utulap ke sarkar ginang trejang district council ong Dr. Mukul M Sangma Jad rally dihajar ngot halor kejing bamnya utulap ginang trej ka Garo Hills Autonomous District Council Kurup tiar siat ke pulet neklai teli kali hasilong Penkot no ke yang syari ke Meghalaya High Court yang pemukot rumah tak siali persyai Dr. Amperin Lengdo Rakyat kejelai ke sini buram kina hikai dekat air kusnam ya kina hikai Bad Rakyat ke balang Presbyterian ya ke Youth Week bat ke Youth Sunday Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ha ke singi palai jeng ketayo ulalit ya kendo Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah ha ke nong ba Delhi ha ke ba ul kerpat ban penteri kamno ya ke inline permit ha ke ne ke Jela bat ban penderung no ke ketian khasi bat garo ha ke 8th schedule jongkariti sensyari Konrad Kongkal Sangma ula pentip bah ke ne ke kendo Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah Ulang bagi yang dorbat tauan ke jelak ladap menjur ya ke resolution baladap IT bontli dorkas ke Sarkar Pedeng ban aino ek inline permit ha Meghalaya. Uli itu bula penken mau hau Amit Shah ke babu ha gejing nak ceperkat ke jenglong jengman bementah ke kakak puat bagi jengja beper ha ke riba marjan. Kumta kelong ke bakongsan ban penklan ke jingdon ke bor pahara ha ke than kapuat bat bandon ke an ke bantela kam ke jingwan rung ki menderi syapok ke jela. Bagadan tanggo gelenti bagata kelong ban penteri kamno ya ke inline permit. Bat ula terpat biang yo Amit Shah ban menjurno ban penteri kam ya ke inline permit. Konrad Kongkal Sangma ulu ongru ba ula terpat biang Amit Shah ban cimkialam ha ke ban menjurno ban pendrong ya ke ketian khasi bat garo ha ke 8th schedule kariti sensyari. Kamtam ha bakada ban IT bonzen ke dorkas ha ke bedai bat kene kamat jingdawa. Baru ong ban pensa enam ya upurno Sangma ubade ureu krau kari da ke bejar kerteng ya ke Surok Delhi. Konrad Kongkal Sangma ula pentip ula kerpat ban piano ya ke joint cadre system ha pedeng ke Assam bat Meghalaya ban aino la ke jong ya ke Meghalaya kenang ban la ban yono ya lagi jong ki officer bat kene kan long ke jumutoy ya ke jela. The Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, and 4 important agendas we discussed. First agenda was regarding a separate cadre for the state of Meghalaya. As you're aware, right now we have a joint cadre of Meghalaya Assam cadre, and no other state in the country have got a joint cadre. And therefore, I have requested and urged the Honorable Home Minister that if the cadre of Assam and Meghalaya could also be segregated and Meghalaya could get its dedicated officials, it would be a great benefit to the state of Meghalaya. The second subject which I took up today in the meeting was regarding the inclusion of Garo and Khasi language in the 8th schedule. I once again reminded Honorable Home Minister that we had passed a resolution in this regard in the Assembly, and multiple times we have submitted a memorandum to him urging him to consider inclusion of Garo and Khasi language in the 8th schedule. The third agenda was regarding the implementation of ILP in the state of Meghalaya. And as you're aware that we have already passed a resolution in the House and multiple memorandums have been submitted, I reminded the Honorable Home Minister once again, especially keeping in mind the current situation along the international border and the different kind of situations unfolding in the neighboring country. And keeping all of these factors in mind, it was important to not only strengthen the presence of our forces along the border, creation of more infrastructure, but at the same time having a mechanism to check illegal immigration and infiltration in the state of Meghalaya. And given the current circumstances and the current laws that are there in the country, the only option that we have is to go for an ILP, and based on that
we have once again urged the Honourable Home Minister to consider that. The fourth subject that we discussed was regarding naming of a road in the name of late P.A. Sangmaji in New Delhi, the capital of our country. I urge the Honourable Home Minister that late P.A. Sangmaji was a national figure, a person who always has raised his voice for the Northeast, for the tribals and for the minorities, and a tall figure in the Northeast and in the state of Meghalaya, as well as in the country at large. And therefore, it would be truly befitting to have a road in the capital named after late P.A. Sangma. Nong ilam kaliang persya hagi yang dorbar tauan ke Jela Meghalaya Dr. Mukul M. Sangma hagas ngibalang jong ketayo. Ulong bagajing permenak Sarkar Jela ban siu hino ekutulap kinong tray jong ki Autonomous District Council hagi Jela kadon AA Shelendet. Bat ula kentu ke Sarkar Jela ban long kebahu siara bat ban weng ki jing e ki balak ban penlong ki samla ban yesok neseng ya ki kenhun king atiar. Habakiran bat kinong pakai kubor Menteri Rang Bak Barim ke Jela Dr. Mukul M. Sangma. Lekan thau persya ek Sarkar Jela kebalarai ban siu hino ekutulap jong ki menteri jong ki District Council hagi Jela dan ukshitrik unai wiang mentang Islam. Balulong baro ke bagi Sarkar kalek hab benlong hapok jong kejeng kubor jong keriti sinsyardi. Bat kamla benlong da kejeng angnut ne jeng perkhat besimet jong noru. Dr. Mukul M. Sangma lepen pau kejeng sokya bagani kejeng simrai ke Sarkar kelak ben keta ke bot rekam jong ki District Council. Kebalayo kejeng ada ne keriti sinsyardi bat ula buat jekli la ke Sarkar keladat meneselok cuan bagi District Council haswa ban shiming negarai. Ula kenoru bagani kejeng temu ke Sarkar kelak bendon AA ke boburia halendat yang ban pentron di District Council haga jaka ban penklan yaki. Ulong bagi nong tray ke Garo Hills Autonomous District Council kim simlayo ikutulap kejongki mentala palat yang kesau-sau benar. Bagladon ki jingshim gisenjam ban penti kena bagi Autonomous District Council bagian la ban jam syaprang yang kena kejeng ia kemasipor. Pada shimik senjam ban penti kena bakum kena kejeng ja kanam jasyo mereha kemai pat kaliang. Sarkar kelong bakamla ban leyei. Bat kentat gejengit klia bat that ilaki kiti. Ulong bakani ka digi ke ba amla ban diang setia namar bagi Sarkar kari ban snguthu e gejenglong jengman jeng gejengja. Ban snguthu ru gejeng kongsan jeng ki Autonomous District Council ka ba ai kerwa ka bam ai gejeng kermen ya kipat ba. You see, you know, you are aware that for last 43 months they have not received salary continuously, and then now these 43 months will become 44 months. And under the present circumstances, what was expected from the side of the government was that, okay, there's a breakthrough. There has been certain decisions, concrete decisions we have been taken to ensure that the ADCs are able to somehow sail through this kind of crisis for the time being. And we are taking measures to ensure that this similar situation is not repeated. But on the contrary, what the government has said is that they can't do anything. They are struck of their responsibility, first of their hands. So that is something which is not acceptable, because the government has to understand the sensitivity of the situation, the gravity of the situation, and understand the importance of ADCs. Will the ADCs then become redundant? If the government says that the government cannot do anything, that is the kind of message which is not something which gives hope for the people. Therefore, people have to question, and therefore people become more and more confused, and people have reason to believe that the incumbent government is insensitive to the situation, and this insensitivity also reflects their lack of concern about the responsibility of the government towards further strengthening the ADCs. Rather, on the contrary, this whole stand of the government is indicative of the government's probably hidden agenda to weaken the ADCs. Otherwise, what explanation can actually convince us otherwise? So, therefore, everything that the government does has to be within the mandate of the Constitution of India. It cannot be anybody's wishful thinking. Nong elam kaliang persya ula kentu ke Sarkar Jela bakan ke bahusiar.
ke bapet ngor bat ke basim kia ke jingma ke belak ban mi bat ban wengi ke jing e ke bapin longi ke samla ban e so ne ban seng ki kenhun keng atiar u Dr. Mukul M Sangmau labu jengkeli halor ke jingja haka baidai bagi jingwan penem wat jong Udrishti Rajkowa unong yalam barim jong ko ulfa a South Karo Hills. Dr. Mukul M Sangmau letu ba mensyua ula kedawa ke jingdan jong Rajkowa Harilom Garo. Bad ikani lapan sisya hadian bagi jingwan penem wat no jong u bad hadu mentai kidan katuk kani ke jengkeli bagi sarkar kampar la berjubab. Bad ulabu jengkeli ru ik jingdan jegi katuk kani ngut kibreu ke pesenran lang yau Rajkowa hakapor bawan penem wat. Dr. Mukul M Sangma ulakan thoru ik sarkar badi menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma ba ukloi bed ban kentat bad wat ban kentat ru ban chim ke jingkit klia ban pentikna ke jing suk bad ban khanglat ke jing mi biang jong ki kam king atiar ha ke jela ha kalas ni ublai jong katayo kinong yalam baki dekat jong ka BJP Meghalaya kilalet yelum hakamat ka office terekam jong keseng kongres kabadan ha Thana Road ha Shillong ban penrem juri unong yalam keseng kongres u Rahul Gandhi badawa bude ban panma balor ke jingkren ben ya ka kemia jong u menteri rang badu kari u Narendra Modi. Kinong ilam badkot ka BJP Meghalaya ke distrik Nailor Arajar Upusan kilalit terus ke office terekam ke MPCC ban penrem kinong ilam ke Indian National Congress rangkat ke jengken no bakila keren ban ka kemi menteri rang badu kari Narendra Modi. Ha ke bagi BJP keladawan Rahul Gandhi bude ban panma balor kani. Ha kini kesini keladan ru ke jengi penpainya markeliang ha pereng kinong ilam ke BJP bat kinong ilam ke Kongres. Namar kapor kinong ilam ke BJP kelawan ban hala ban penrem ya ke Kongres sajan ke office terekam jangka kinong yalam ke Kongres ru kidan agak ke jaka. Nalor kani kinong yalam ke BJP kida let ru ben ujar ke Ejhar Persya ke MP ke Krishna Nagar Lok Sabha Seat ka Mahwa Mitra ka balakren po yo menteri korbari ke sarkar preng wa Mitcha. Habakran ikilat patai kubor ikong arena nyota i Presiden Jong ka BJP State Mahila. Ilaong bagajing ujar Ejhar kini kesi kalong namar bakanong section partai ke yang akanong rim banyatai. Ndai kejing le ke Kongres kalakta kalong yang long sem bat kam non syuk kejing buram markeliang kam tami Rahul Gandhi ublong nong ilam bakmat ke Kongres. Ilaong ru bau Rahul Gandhi uladai ban buram yang menteri rang bado kari ubalatam karta jeng u ndai da ki kentian kem akor ban singap ru la sengul eran ke BJP ka dawa na Rahul Gandhi ba ude ban panma. Ikan ni ke apa ya? Nila ada parliament dah, bat kila yang hangiru, bat kila receive. Teh ke jing semua jong ka BJP ban dek kini kalong no ba, hakano ka political party, kumbaong no ngiyang nak kejong kenong rim, ban ya tai, ban ya tei, nak kejong kenong rim ray. Apa pipet pa dia kini ke jingle jong ka Kongres, kalong bakal tak hadu kalong yang kalong sem, kalakta kalapen iya kata kajing. Kajing dua nak jong kaburam banyak buram markia kan ya Rahul Gandhi ubadai nong yalam ubah khmat jong ka Kongres party ubadang dei ban buram kadia prime minister ubalalong balak khamtam ya ka kerta jong ndai daki ktien klamakor daki ktien kiba pendam kam kiba ban sngap ru la asnule ran tingi nakaliang ka BJP party apa Meghalaya nakastia di bro kawai bat penju bat kinong kitkam gi persyak jor ya kane gi kondam ya kane bat nakaliang jongi baro ang ni kumbang yadan ang ni ikuai uba unpan map akmat jong ki leader jongi baro bagandi kadai ka jingle jongo bangi kondam nakaliang jongi bad ya kadai ka riu kawai ka longkemi ka balakren persya ka badai na ka party Trinamool ka Mahwa Mitra kaniru ajik sisya kadai ka longkemi ka akor ka buram kumbalong lem manduru ban syukrem ban syuang penyap ban krai klik kan dia kam ke basuk kam dia kam penyap beriu ke kam politics kadai ban niat tei wei ban ni dawan ra ya ka bha kam yan jong kepai ba om ban niat penwana di kita giktian ban hikai giktian klemakor ban dia ke kemi jong Modi ru kumjo kabala khlan kabala undan jong dia pertai hindrai kai pat kiwan ra ke jinjak burom ban kren ni kinong yap ban kren ni ke yang kasam kam dei kum kan ni kalenti dan nakaliang jongi paro ni ai kata ka
kung baong barang ngin condemn ya ka Congress. We condemn the Congress. Bakal le adukat kani ka penjaburam ya ka parti la jong. Om dai yang ngi nang ngin yang ngin ya lewek persya. Ban condemn ya ka jingkiran joki ngin pat ngin condemn ya ka jingle persya joki. Hadian ke jingwan tur ginong ilam ke BJP Meghalaya ke office terekam ke Kongres ban penrem ban pak pan map na Rahul Gandhi. Ginong ilam ke MPCC ke penrem jor ke jingle ke BJP ban hala hajan ke office terekam ke Kongres. Habakrani gilat Partai Kubor ubah Manuel Badwar unang ilam ke MPCC ulang ke Kongres ke penrem jor ke BJP Meghalaya bahkan wan ke Jakarta terekam ke Kongres ban keno unang ilam ke seng Kongres Rahul Gandhi. Ubah Manuel Badwar ulang baka jingwan jegi ban penpau jing persya ajan ke office ke Kongres om demi ban ong halor kani ndrai ke jingwan persya jegi kang bun kinong ilam ke Kongres bani kinong ilam ke BJP bat kani ke pau ke Kongres kadang klan bat kam dai ke bedunapan ulang syok bakawai kalong baka jingwan kinong ilam ke BJP kadai utang ban penuhun iki blai jegi na Delhi aka bakladat ban long jing ilang lupa Bat ke BJP Meghalaya kelas 1 ban le abiat ke negasi dak bakrau ke BJP Kamdan Jakasho namar la dale cikanung no kejelah kari India ru baro kelas sedang ban keren betang garu kom to vote jong ke BJP. Nah kalian ke Kongres bagi condemn ini kejingwan ke BJP ini ban protes siapa ka jingle juga Kongres namar bangi susu ba ke ka jing keno jong ke BJP hentam Rahul Gandhi Baong ba udi memperma puni kita di ke panuna pensim nama kan kejing sutu jungi berpai ba jong ke India berkawai hilatif Rahul Gandhi udi beliau ubah syukur top rumah syukuran rumah udi leader ubah sutu kawai jong dan jong ke India berkawai habang udah cai udah led dari kejing sutu led dari kejing teman syukur tahu ya dia ni ke BJP kalau desperate kalau asyak niat syak kendong but haitai je sangat sekendong nama bopat ba sis pa sa hokro ke India berkawai kila stang menyekran stang tang kita jingya tu bot te babon hi kila sutu bhai ta na haitai jing sutu matai BJP mata umdan shu ka ai ke jing ba bola pan ai but ula sutu ba ula long guilty ne ke ai bola de bola skan ni kila dan kita ke report kila mi apa ke media repair ndai ba omongi bahasa election kepala ada perlu menangani kumbanyo pau tam kibut ke BJP ke syuyo nama ba kila syu letu de kum kita ada report kila mi de ban syu ya klan ni kata ke BJP kala poi hai tai keleman ba kila sedang mentir menta kila syu ba taw repair taw ku bom dan tu tam syu ba no kiwan protes handi ngimdan ban ong du iki tambah obviously lada kinamot paka Kongres kamdan syu tak bamla manlong namar ba dambun beli jungi boye yang ni kata bangin ya stop iki bani kajing protes jungi Dagjing bitar halor gajing bamyo tulap mentala palat sau nai kinong trei jangga Garo Hills Autonomous District Council kiseng bahalang rengkat berkinong kema kila penelong yaga rali hatura yaga balawan manishim benta dagi hajar ngut kibrio Unananga yang na dor bahako unananga yang na dor bahako unananga nikman marak dong abias marak dong nikman marak dong abias marak dong nikman marak dong abias marak dong Ya kani rally le penelong da kinong tre ke Garo Hills Autonomous District Council balas sedang nak office terekam jangka GHADC ha William Point bakalaya lengba ke Ringri ke District Maternity and Child Hospital Babupara Tura Bazar bat Hawakana Hashwa bat lawan ban pengkut biang hak pelau jangka GHADC Agak ke jiki lawan baneshim benta dek MDC kilem persya kinokma kiseng balang bat kisamla pulia naki jaka pulia boper kum kadak ban pedi ke jing bitar ke jing sokia halor ka jing bam ya tulap kinong trei ke GHADC mentala pelat sok benai ba gladawan ki bor ki beri kmi ban pelat no mardor ke tulap kineshim benta ke jiki kila pertajam bat ra'ru ya ke jing thok ban rem jore ke executive committee ka GHADC kebelalam dak keseng NPP kalau kejing mamla bensio tulap haduk menta bat kila berngam bakine beteng ban penelong ye kejing ki kat ba ompala bensio no tulap jingong trei ka GHADC kebelamat kejing ya ka bakrau mentala bon pau benai ban pendapan biang ye lagi yang kisam na kejing mamio satya ya ka tulap
Problem means there is a lot of problems in GHDC employees family. That is, there is no food to eat, no clothes to wear. The main problem is the children of GHDC's employees family children, they cannot go to school because of the non-payment of 44 months salaries, and the patients, the sick patient. There is so many people of GHT employees family. There is a sick person is there, like cancer patient, diabetes cancer, and many other diseases. In time, they cannot take a proper treatment, so some of the employees already expired. And today we made a mass rally in Tura. All the GHD employees, NGOs, senior citizen forums, demanding to clear the pending of 44 months salaries. Menteri Ketenat Jengokai Pertai Gejala Meghalaya ubak poleng do haga singiba arjeng ketoyo ula pelat yaka autumn calendar arajar arpusan jeng Gejala Meghalaya kabadeka almanak ban penelong yang kita masa boper haga jela. Bad ula penmena bagi sarkar jela kan pentrai kamno yaka Chief Minister's Hospitality Scholarship Program. Haga jengalang kabla penelong haga Cabinet Room Menteri Ketenat Jengokai Pertai Gejala ubak poleng do. Haga jeng pelat ba ek autumn calendar arajar arpusan jeng Gejala Meghalaya. Kebekentup ikijing penelong ya kita masa kejela kebekentup ya ke Meghalaya Kayak Festival kebenlong Khatsau kat Pratik Risau ke Ahor 4 Off-Road Challenge ke Bahnyo kebenlong Arpulai ro Arpusan Trik Risau ke Shillong Cherry Blossom Festival kebenlong Khatsau kat Santrik Unaiwieng ke Shillong Literary Festival kebenlong Arpo ro Arpu Artrik Unaiwieng ke Megong Festival kebenlong Arpu Pra bat Arpu Kendai Trik Unaiwieng bat ke Winter Tales kebenlong Katwei ro Katlai Trik Unopra. Ulapan bena bah ke Shillong Cherry Blossom Festival lapan krek ban pensyong shit leng bagi nong ruai ba ke kenun tem go pau nam ha ke singi benengkong ke ban kentup Jason Derulo the script bat Kanora Fatei ke ban pensyong shit gi pat ba ke FIFA World Cup ke belalong Qatar ha ke sem arajar arpua bat kan de ke sin ke benengkong aka bonwan pensyong shit ke tamasa ke menlong ha ke ri India ubak poleng do ulong bagi jela kala be tengka arpulai poin sanot klur tengka na ke benta kita masa boper ke senam ke belet berkentup ke Megong Festival ke Cherry Blossom Festival ke Literary Festival bat kibai bat ke jingyo onong na kani ke jingbei tengka kelong sispa lai pulai poin sawar klur tengka ule pentip bai ke Shillong Cherry Blossom Festival ke dai kata masa ke belepni okamai bah ke senam ke belet ha ke bagi sarkar jela ke lebih san klur bat keli onong hadu san kendai poin kendai pra klur tengka nreina ke benta ke senam ke sarkar kan bei tengka sauklur bat de kani kata masaan pelong ha ke Shillong Jawaharlal Nehru Stadium nalor kani ula pentip ru bagi sarkar ke kentiu ke sab segi trai jela leng ba ke CMJMP program ke belong malaka sengi ke bagentup adu nyau hajar ngut kinong ruai ha ke babun kinong tem nong ruai kila lek ben peni la ke sab sabar seng jela bat kendon ru katu kani kinong ruai nong tem ki bandet ben pen bernya Singapore au benai benwan ubak poleng do ule pentip bahaga tourism policy kada ni kathong ban kentiu kini ka kam jengokai kiliang boper pada po jigi lai senam manwan oni i bagini ki jingbei tengkai ke bokong sana ke ban penbiang ki jakasa ha ka ba anjaran artli ki 5 star hotel ha umyam bat artli ha sora ke rain museum ke bantai ha mosen ram maumlo experiential cave bagini baro kini rap ka ban kentiu ya ka kam jengokai pertai nalor jogini ke CMGMP jongki nong ruai inong tem naga ni kecela kan ke ya kesni di ke jumi ke to shikum shibenda jong kan ni ke ban update ipi ke don sakani ke nong ruai Nora Fatehi na Morocco kabadan bun bahagi bapet kiba follow ya ke music jongka India bat keba la perform ru ka FIFA World Cup Qatar hajar akbar bagan shibenta hagan ka festival ka Khatsau tarik November
Dia ya kan seni ke baar kita ni don mendah perang kejingan berkat bukan neki artis bad min sa penwana apa ba hadir membahas seni ya di nalor kan jong ni kartu kan ni neki jing mi na kan ni ke aga jing dei bad ke jing kiu jong ka yok kot jong ni ke dei ba ai mensian ni kum ke sarkar dan tip chan chupi và Minh Chấp Nhâm, Linh Ba Cà Mê Gong, Shillong Cherry Blossom, Brian Adams Concert, Alan Walker, Ed Sheeran, Winter Tales, và Litfest. Cả Sarkar kala lut la invest art polai point sanpau kuror. Và cả jing mi jing yonong kabagi ong ka economic stimulus kapapan kiu ya kayo kokot na kani ka arpulai point san po crore kani ka economic stimulus kalau mi si spa lai pulai point sau ar crore kani kamne ka jing penut kani ka dei ka jing the bisa investment ka dei ka ba ni penut larangi penduduk Shipau tengka ni dia banyak nong sebab tengka di hang ni gila ni ba investment jong ni hati festival mencam stem kalong atur lai point san pau crore gunai at sau crore dan mereka jemi jingyok nong ya ke ekonomi jong ke state kalong sispa lai pulai point sau crore kabar kibakum ini ki festival gila penpai wa kaslong kanyo ya ke jingitu kat hadu ba wei naki no driver bedu apartheid ta ichiran omri tang ba om bak shlong ke dei ka nong ba ka ba las sutnat do ba kan ban perform henrei ka video jugu ka ba ula release berkat Arijit Singh Sapphire ka poi di crore ki bro view tu bat ki babun ngi ni bro yuk sengau ya kerteng jong kaslong bat kamera akasil ke paningko jadi dai bat ekonomi dipek kala dia ke seorang kelak keladur kumno tang hak ni ki kendiat snem walat south part lagi homestay lada ke homestay ke penbiang ya ke bam amdasan ki bro kan ini ki spak lagi kelak bentoy katno ke mau denom ki bro kimpet shakaway take tang tourism Dementa beli mengira ke investment ke jongi ke alit saja kisnong ki bagi 4 cover ke Jongsha ke Mausen Ram Dauki ki buat ki project ki bagi langshu penbera ki bagi kini ki project ki nadu pas sedang ki project ki kisnong hi ki ban yo ban supply mau up aku tu ke site dei maki hi ki ban ai ba mi ki nong tray hang tu jadi neladat ke project dia makihi ki bantrai kada ekonomi jong kasinong do kihi ki bakio te nakata kadau ngilak peti kana kalau research based figures ki bagi IIP ba kani kedai ka direct and indirect benefit nang ini festival Ha ke baydai bagi jinglong jingman jong ke jela kam tam ha bagi lami ki jingja jong ke jing sha dung injection ka jing sha tu jing sha lutie baki kam snew ya ke balakano blale da kinong di drugs Menteri Ketenat Social Welfare ke Jelau ba poleng do ulong bagi sarkar kelasim kya bhai kene kam daga basim mi bobon ki senjam berula pentip bagi ladan ndrangut kinong khai drugs balayo akam bonsin baladep set iki hapo ka PIT and DPS na ka bentah sisnam kabala men penjelan ada syam bagi dang yaile ya kene kam bomman ulong ru bag sarkar kalai kusnam daga song tengkash ki pulit bat volunteer ka ANTF kum gijing ajing itu jing trishtam jengki bani kun persya ka kam khai drugs uba poleng do ula kentu ig dor barsnong bani trilang bag sarkar ha gijing kun persya ayu drugs daga batau gi village defense party halagi jong gisnong bad ulong bag sarkar klap pentamai bat kenti gijing rap ka song pisa syagid khot jong ka VDP kabalong naka praspa syakala hajar tengkash isnam baru ulang bagi dikot ke VDP kini rap ketenat pulit daga baai ke jingtip kilometer kam bandan hasurak bro absau kunta
Uba poleng do ulapan pau gijing sokya bawa lag sarkar klasim kya bha nrei ildran tang khatway teligi VDP hasilong. Kasar keberani upat ba nong song snong bapalat ka henry ulak ngut. Uniu Menteri Sarkar lukentu idor barsnong bagian wan chikmat bancim kabui gijing terwajong ke sarkar jela. Namarkani kamdai setia gijing elek persya hapreng ke sarkar berupat ba. Kani kede gijing terilang upat ba ke sarkar banekun persya nya udraks. I kani kede gamat ke bangi sim kya ba ba ni habang smutu kalon ba ini ki jingja ki pau bagi la khambun menta kawe shwa kadai ba ka ni em ha ka digital age ka ba man buriu dan mobile phone prasnem postnem menshwa kamlong dungta tika crime ka ja kat bajaru kalong unreported Ndrai menta beriu syak na surak ru laring real te kabut information ke boleh pudo pi. Hang tung tu kan ke boleh news. Mo menshwa ke syak surak dikit sepak ngot. Ha? Buat Christmas, buat New Year, kiran kisno ke pamlat ya inti beriu ke syak surak. Ndrai menta ke syak lain ngot ring real kat nunggu, ring video kat nunggu. Kowe shwa kata. Kabaa kajing dei bat kajing jur jong kene ke crime. Ngila keren syai ba ngidon kam ya ke community based approach kaba kisnong kidor wasnong kimdei tang manlong ki complainant kimdei tang manlong ki nong mudoi ngipan ru ya kajing ya trelang ka jonki ngala da penbanaten ya kadi ba ngikwa bat ngala da penlong ru kajing kedu bat kidor wasnong ba ngikwa bat kedup buan ki snong Kaptam hasor ba hapsor kepada ke hotspot jong ke nega drug menace ngila ongi ki bakinwan syahmat hadu mentara sengi hasilong kawa ke population kelaktam ya kan nrulak kidan tang khat wei teligi registered VDP khat wei teli ti kajing siu kajungi ki volunteers ru mentang la siu akador ke naka praspa tengga mentang la poi lai hajar Ting community ba kinyawan syahmat nomor ladagi dorwas nong kiwan syahmat ban kersan lingba ke VDP kedai ke ba yetrei lang bat ke police department ka bamut ba no ba kem uba ajing tip japang kinong supply bat kinong kai drugs uyo ru ya ka jingada jokaan Kabaja menta kabaki dan ki beriu ki balik bat kem hi dalade. Ki handle hi dalade. Ki SOP ke baki keyboard. Ki ke protokol ke baki keyboard. Pilih kita ayu beriu ubah bat syringe. Tujuh syringe ulah bat infect epi po kniat binen. You tu balik ban kem. Ki drugs ki bat beriu bakem kalau ada hak possession tu beri tu drugs, himla cepat kena bau ni udah dia, obat utau dia, bukan hak ti juga utau dia dia. Kita lagi berok hak nak drama ban yang ni bagi don kam, ba kisnong kita basnong kinwan sakmat, ia keluar banyak kesian lang, jadi, but ya kini keju ke jing terwa, ngapen teman minta kesengi, bat ngakat ngawer kita basnong bagi kinwan sakmat, bat ngin ai. Ya kini kecil kecian ke bawah long kitar ki uniform ki bat kumjuk ke jingsio bat gimdan kamru bakin don barashiski hasuro gimdan kami ki tek tangkat kum kepuar bat ke jindawa jo bakam nang ye sa bat ngi ne ke bentaki bai pat ki kubor yen swan pai hadin kini ke jingpen mana I had an idea, a small one, but I didn't know where to begin. The product was ready, but something was missing. I needed some assistance, but didn't know who to turn to. Then I found the Chief Minister's E-Championship Challenge. Launched in 2019 by the Government of Meghalaya, CMECC
is more than just a competition. It's a launchpad for Meghalaya's most promising entrepreneurs. Each year, 150 entrepreneurs are chosen to pitch their ideas. Only 75 are selected to enter a 9-month journey of growth and transformation. In the Prime Incubation Program, they gain mentorship, national visibility and access to funding, business tools, boot camps, co-working spaces and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support and legal services, CMECC helps you focus on what matters most, building. Prime helped us believe in our ideas. Only Bees made it click. CMECC has incubated many entrepreneurs from all 12 districts, creating thousands of jobs and impacting lives. You have the idea, we have the support. I'm thankful to Prime for the opportunity to receive help and mentorship. So join Prime today for a better tomorrow. Now PCN yang nagajan mian ngena pai biang segi benta jong ko kubor. Ki pulet jong ke district East Khasi Hills ha kasni tok ding jong ke tayo, kelio kurup iki tiar siat neki airsoft gun na kilai teli ki kali ke belata yet yong ibam don yo registration number najan jong ka secretariat ke jela ke badan ha kenong ba Shillong. Ki pulet ke East Khasi Hills ha kasan terik nailor arajar arpusan Kilayo man kurup esan teli ki sulai airsoft gun na kawai kali Scorpio bat ru ki artli ki kali bekentup kawai kali Audi bat kawai kali Innova kamat ka kerdap jang secretariat. Kini ki kali kidai ki belata yit yong bat artli neki kidai ki empat dan your registration number lat tangka kali Scorpio ka badan your number ML not Sun AF not line not kendai ki badang tepu benlet syakitanya kendai lat. Ki pulit kelayo ban bat ikini ki kali na jan ke secretariat ha kapor lai beje EA jan miet hadian badan kejing ujor ki patba na kejing yat bahe asura. Ha kejing talasi ki pulit na kini kilai teli ki kali kilalap ya santeli ki suloi airsoft gun ki vest ki walkie talkie bat ki weki tiar. Kani kali balalap ki suloi kedai ka jong u meban snaitang u belakran ciklat patai kubor bat bu jingkeli ke sorkar bahalor kato kadan MKAN ke sorkar ban kurup ya ki suloi airsoft gun. Umeban senaitang uliya tu bude ubrio ubale kakam 3 months ngobhag emlang salang ba udu nong ilam ka JMDC haga bakiya ek surok klem na penwet ne pentut yono nagalang ki pulet kila kemno umeban bat ki brio jung u ban raano yaki shathanan. See, this is my vehicle, okay, and according to the rule of Meghalaya, I am also like we are doing also a social work, and also I am the leader of GMDC. And we are doing a social work and everything. So, is there any right for the government, like to say, like not to put a private security, okay? And also, like, see, this is an all air gun. Is there a rule for the air gun, like for the government of Meghalaya to seize the air gun? That is my opinion only. We don't disturb the public. We don't disturb anyone only. And that is my own opinion only. Let the public decide only for that, and let the public opinion only for this. Thank you. Ka Menteri Ketenat Kokot Kakia Akajala Dr. Amperin Lengdo ha kasngi palai jeng tayo ila pentip ka yang syari Meghalaya High Court kalapen kesan ye ba im shimla dan kti halor ki jing keno le athok ha jing thung kam no hikai ha ki lower primary school jong ka sarkar. Ka yang syari Meghalaya High Court ha kasautrik nailor arajar arpusan kalapen kesan ek MLA jong ka East Shillong constituency Dr. Amperin Lengdo iberi ruk Menteri Sarkar Jela ba im shimla dan kti halor ki jing sya keno le athok ha bantung kam no hikai ha ki lower primary school ka sarkar. Kani karai kelawan hadian khatnyo snam ha kapor bi Dr. Amperin Lengdo idang bat ya ka syuki menteri jong ketenat puli puthi jong kejela ha snam arajar pra.
Laban kedua bagi Menteri Sarkar Dr. Ampreen Lengdo bad Director Barem ke School Education UJD Sangma kelarai benekon persya kejeng ujor criminal case ke CBI halor kejeng syak kenok dan keti ban le da kerukom ke babean meneban peran kam siali hakabede kejeng tongkam nohikai hak senam arhajar pra. Habakran gila patai kubor Dr. Ampreen Lengdo ilong baki kat news nem mai bagi yang kesem joi kila syak akan tho live hojat namar kejeng syak kenok dan keti hakaban lebian mentungkam nohikai bat kayeng syari mentah kesni kalapan bena bakam dan setia kanu kejeng le thok ne kejeng penan kam siali hakabede bagi jung tungkam nohikai kesnam arhazar pra. Dr. Ampreen Lengdo ilong bagarai jong kayeng syari Meghalaya High Court hakini kesni kalapan skam ganong rim ke bayeng badi ai kublaya baro ke beladan lang badi hakini kikat news nam. Tadi kesni ke bakamen yang ngampak dambut details of case naman mene bro sisni ngalitor sejirang nilai man play ya kawai ka factory shopok jirang Clemdon network ngapratip bahaya ki details sendiri kumbala keren ijit ibade advocate kumbala pas dekat kedan kababiang bain pensutu yang mamay kalakot ka case batla drop iki charges persya yang ban nga IAP kaway kakuna inong kersan jonga bapi kajing yaisha jukfi kajing kersan kajungfi kaklem long leno ban mentakasni kani ka judgment kablaw lot yang na kani ka case kalawan ban ngalong kabriw kabasu shibon bat kabanyay pendem hakijik duay hakajing syakhi jonga. Menteri Ketenat Labor Kejela Meghalaya ubak Shaklir Warjri. Hakasin nengkong jong ketayo ula pentip bakladan kejing ai labor license stock syagibriu ke Banabar Kejela kibuan teri bela hapok Kejela. Kumta kesorkar jela kan seujor dak ejahar persya ikini kebidan keti halor kini kekam kebasyukur. Habai kiran bikinong patai kubor Menteri Ketenat Labor Kejela ubak Shaklir Warjri. Ulang bak ketenat kalalap ikut kislah bakladan kibriu kebeladan keti hakaban ai di labor license kibatok kibriu ke Banabar Kejela. Kibuan teri bela hapok kena Kejela. Ban kesorkar kadap daging sukya kebajur namar kajing bambiang kajing perking yakinong bela ke Banabar. Menteri Sarkar ulang bak ketenat labor kelalap ikini kakam syukur ling bak kajing yo ikut kislah ya kebelalum nekinong teri bela. Balasyam bakam de setia kebela ai de ketenat labor. Mereka dan 4 kibalik ke kakam syukur ya kaba 4 lah bentip setia. Ubak Shaklir Warjri ulang bak ketenat kan seujur dek ejahar bat kibriu kebedan keti kena begini yo kajing pensaja kat kumki kendon ai. Nalor kaniu Menteri Sarkar ulang bak ketenat kelas sedang ya kajing kendra hakal lagi distrik. Bat kajing kemi bini akikot kislai kinong teri ki Banabar Kejela bat ya kani anle man la kapor na kebenta kajing shingan ha Kejela. Ba kajing le kendra kajing lipet jengki NGOs kilap bagadan katukan ni ki bansela badan ni kasakali ba license ke bamdai lene ke bagala isu na ko kali department. Habai de berkata kebenta nak kalian kerjunga mensingi thode ngal ayo ya kebangan sim ya ka review meeting na ko kali department ban ngilap ban ngisem bakam sim la don kanu nak kali department ya kebangin ai kata. Dia ka jinglap ka jungi ka long badon le si ki briu ki balale kanu kam ka bamde. Tinggal sim ya karaya mensingi thode bangal ong ki officer bangi di man file dekat case bat utau ubriu. Uba pendon kam bakla lane kata beliau kiba pendon kambaklah ya kini ke ibaro kidiban syakem bat kidiban jubab habwede buat kata kebunta tena kalian ke jungi kum ke department kum ngong ipi nimdan kenu kenuru ya ke bangila le kum kata bat bangin compromise ya ka safety jong ke state ibaro kum Hadian ke jingkut no ke jing ai por ke Sarkar Jela ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Hak kesimbalang jaga tayo kalapan bena bagan penlong da kejing eki nado ka kanru tarik mentau nailur. Hagaba kan om syak syu eki kali turis ki Banabar Kejela. Bakin lik kamai syakijaka jung okai pertai ki badan hagarilum khasi bat jantia. Ki nongilam ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA. Kilapan bena ban penlong da kejing eki kata daga strike kaman sedang nado ka kanru tarik nailur. Bagani ka strike kan long banam syak ki kali turis ki Banabar Kejela bakin ledrung syakijaka jung okai pertai ki badan harilum khasi jantia.
Abakiran gelat patai kubor kalai trek unai luar arajat rapusan uba Rikal Dinos Doling Presiden KA KMTTA ulong bagane ka jingsham ka association ban penlong daga strike kadong hadian ka jingkot no ka jing ai porek sarkar jela ban penurlong ya ka jing dawa jongki. Da ka bakado bagane ka jing ki ka baklam bo por kan sedang ka khandra trek unai luar kat bak sarkar kampat khot yakran. Uli itu bagane ka strike kamdai ban penthut ikalit kawan ki kali turis na ki banabar ke jela ki wan chkanong ba shlong ndai kelong ban khang pat ki ban poi shiki jaga jung okai perthai ki badan harilom khasi jantia ulong ru bahalor ke jingkran ba apol leng do ka AKMTTA kam kwa asyo ban penphainia namar kene keseng kam khang ki kali ki banabar ban rong shaka jela ndai kene kelong ban khang ya barok ki kali ki banabar ban shiki jaga jung okai perthai ha ke jela namar ki kwa bakin aila no ya kinong nya kali na ke jela ban lami kinong jung okai perthai Syaki jaka jung okai perthai beper. Omban kata ya kinong wandan kam syaka jela. Pada kebentaki kali giriu shimet ru ki baju kamai ke AKMTTA kan om sya iki ban lej syaki ni ki jaka. Kata ka jingrung ka jingmi kalong baik bangi ong bang straight tangi tai kali banabar ka jela. Om yaki try jela jungi dai kumbang juong magpon ngi pan ngi dawai ka. Terus spot banum sya sui kali banabar ka jela. Jadi ya kata ka jingrung jingmi joki kata support terus spot pat kalong ban nakaliang jongi kinong ilam jong terus taxi action prepare kalong bangim kwa ban kit kli namar kumbangan ong ni kemo apun dir trek ngan pensai kliat mo halor kata ka jingkeli jong hi kalong bah apun dir trek jong bunai jun nilai kendu yu kondat sangma nilai keren halor kata kum kinong ilam jong kinong nya kali kamai nilai keren ha bai dei ba ong ba ngin khang ki tur spot tu ong nakaliang jong ong kalong kumno ladangi pengkut no tang khana para mo te ngi ong nakalian sungi ong ilong kebal kloi benle kumta tu ong halo mengenai iklan ya kata apa ong chip na start konat sama ong ba kit klik no pi ye ni kam te nakalian sungi ngim dei ka sarkar inong nya kali kamai ngim dei ka sarkar kade kam lam jong sarkar te ngi pan yang ni kalong bagani khan ru tarik ing kan sai bi hang ni ba kan long kum ka jing persyang ga berit lada kalong na kamlong mo kamong ni ong ka strike tang bahoy kade ka strike tang balong kalong kum ga jing persyang ga berit khan ru tarik seneng jong September yin de klim da bu por ke ni strike bat lada long ga balang ni pe ye ka iga ban ja ban long te lada ka sarkar khot banyak keren no ite nang yang jungi ni long ge bakloi banyak kendu ba sarkar banyak keren lo ka mat jing da wa jungi kasengsan perthai ka khon nyotrap National Awakening Movement khnam Hakasni palai jong katayo kalawat jing tip leng ba ka RTI bat kalasyam ba ha ka Secretariat Administration Department Nazarat kadan ka jingbam sap ka basharkai bat ka rukom tungkam kadai ka ba amshim labuat ne bayat kat kumki kendon ain Working President ka khnam uba Thomas Pasa ula keno ba ka Secretariat Administration Department kadan ka jingbam sap ka basharkai ba ka jing tungkam kalong ka bamiat kat kumki kendon Abakira ni gelat patai kubor ke sautrik unai luar uba Thomas Pasa ulong bahalor kani ka kendrum kendram ka badan ha kani ka tenat shen ka khnam kan selit ben ujor Show Chief Secretary ke sarkar jela khnam bon yo ban le ek badan kam uba Thomas Pasa uli itu baga khnam kelapan ka RTI na kani ka tenat ban pan ki kerteng inong tray kom ki daily wage bat kani ka tenat kala ajuba bakim don ni kita ki kerteng ulabo ke jengkeli balada kani ka tenat kamnon ki kerteng jong kinong tray jongka te yano kani ketenat kasi utulap dagi paulak ak shibnai nama kani ketenat kayo ak bisa na ketenat platengka ban siu utulap kinong tre ulong ru bah ka RTI lalap ru bah kani ketenat kala ya lat ya regular casual worker scheme syajar kendai sebab kendai pun rio ha ka bah kani ketenat kapen ken bet ya kani bah ketenat kam juyo board ya kani ka notification ka bah sarkar ka ai ka bayo na ka RCW ya kinong tre casual Ulito begini kinong tray ke pamdan kerteng da tray naduk batau ke Secretariat ndre kimdan kerteng ha ketenat manu bantip kisi kutulap yano bat gejing mamla banai kerteng kan ketenat ru kala bandai bagadan gejing tungkat kum kaman jengki brio ki berna ka bor ong syo uni undang yalam jeng ka khnam kini kinong tray kibla thong kiban khos mamda kerteng kimna kerteng kibre tang ka suni Kumbak kalong kira kering nado baskan ya kan cepat. Nado tak tahu ya sebenarnya. Mereka jadi mentang bahwa kamdan kan terteng menjongki cepat. Jadi mau apa ni? Ipen lewat kan kita. Kisi tuan belum ada. Cuma tadi orang kilong head orang.
Kisir tu tulang ibahi macam ikan ban teri nonton, ikan teri tu mana mesti berita, nampak kan? Kesistem mereka hakar kontri penyaikam juga sorkar, lada ke sorkar ke situ lah. Dia nunggu, kali mana kerteng, bak kosong nunggu orang ni, ya keturang tu kini kesir rumah kerja. Kamu berdekat dia, balik option ni, kamu isu orang isu siu. Tak cash. Ini berdoa pada apa minton ya kerten. Jom kita ibu kita mengingi di situ lah. Ini kali kebayang mereka. Pak terus tanya kau. Pak kadang kaji bangsa dah kita lah sebenarnya. Hakikatnya depan. Bagi kali lembaga siti. Ini kerpat tu ya chief secretary. Ba musim kiai ni mentah nang ba ingin berkut ya kali bangsa Papong di badan negara Petrol Soekarno kan. Mentara minimum wages jadi unskilled sampai 541 per day. Kedakan Shibanai dan posisi asal raja approximately orang kata. Lalu tentang si sebab kita terai. Kita kibalik se ke SME Department of Minton kerja. Ini ketua misi. Kemudian di Shibanai dan kikau pulang. Pada bisa. Kaba SME dulu period apa finance department. Dekat lo kau bakalan ba ka department kan om hoi interaction dengan bisa nak sokat. Dia tu gisil pada ngilak begitu. Dia tu gisil ngilak begitu. Tekan ni kalau kaya ni mengensa. Ban kau kalau kaya kau ni kau dah berjumpa mangsa, kau apa mana? Bandar kaya kau jungi. Ngindung songkai, bat kumbanglah sedang ngintip terang harus bandar. Kerana makin beliau pada kita berkati. Kau makin lagi bentar. Tin syak pun sudah berbuka. Pak komentar apa? Kaba lain. Pak kaji tu kam mungkin. Lalu dia ngimlak naik. Mereka lahan lo. Bawa ununu dia bukan apa untuk kat bomban. Kat bomban baru untung. Lawan beruntung ketengah. Pi harapan dah kate dengan boleh. Dia bahar apa nak boleh kalau kata. Hakasin kau asin. Kita siapa yang boleh. Kadang kali kau. Kadang kajing bangsa kayak bisa kita, bat kajing tungkam, tanung itu kiba pisaujan, kiba ying, kiba sel, perjuangan apa kata dari persiap yang anu mendokan program mereka menjadi transfer kan. Kinoi kai ad hoc apok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM. Hagas ngiba ar jong katoyo, kila berngam ban penlong da gejing ki ke beteng ban penbor ke sorkar ban penurlong no, ya gejing dawa ban kentio ya ketulop jong ki. Kinoi kai ad hoc ke badan apok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM. Kila berngam ban penlong da gejing ki ke beteng ban pensengo ke sorkar ke gejing dawa jong ki, ha ke bede ba gejing kentio ketulop jong ki. Kinoi lam ke FASTOM maka arterik nailur arajar apusan kilawan haslong press club ban penna bagian penlong da gejing yalang jong kai ad hoc ha ka khat lai terik unailur arajar apusan ha dobasi para playground hatura bat chimrai lo gejing ki. Habakran nikilat patai kubor uba sanbon jungai u vice president ka FASTOM. Ulang bawa lakadan gejing tio ketulop na kalian sorkar ya kinoi kai ad hoc aksenam arajar apuar leng ba gejing ki joki. Nari bapai gejing kiudor kimar gemata mentakim la asyuk ban pendat penbiang yang hasam. Daga bakdo begini kai ad hoc hi kedai kiblasha event pa daga jela. Nama gini kai ad hoc la dak syartat kim GOA. Wala kajo kamram ki haban pendep kum gini kai sorkar pada sorkar jela kesenam arajar pulai kelathau ya ke commission banwe gejing e kino kai. Nrai kala ai ka kai pot ke sorkar kam shimladani e gejing e kran ban tio kutulop jengki. Uba sanbon ulay tho begini kai ad hoc ke badan hak FASTOM bagentup iki prahajar ngut kinoi kai ad hoc ke jela Meghalaya. Ki badai naduk ke kedan lower primary haduk higher secondary. Bagi jingyo tulop kinoi kai menta kalong haga bagi kinoi kai lower primary kyo khat prahajar sibenai merwei. Kinoi kai upper primary kyo arpu arhajar, kinoi kai secondary kyo arpu hajar, bagi kinoi kai higher secondary kyo laipulai hajar sibenai. Kinoi kai science kyo laipui hajar, bagi kinoi kai Hindi kyo khat prahajar. We request all the adult teachers of the state, right from the lower primary up to the higher secondary, let us for now forget the category that we belong, the association that we belong, or the group that we belong. Let us all come together in the name
of the ad hoc teachers to fight for our rights. At the same time, on behalf of the Federation, we also request the school managing committee of the mission, the school managing committee of the community, and the school managing committee of the private individuals to keep supporting the ad hoc teachers like they have been supporting us in the past, and to allow their teachers to come whenever the Federation starts its agitation. Because at the end of the day, if the salary of the teachers is improved, then the conditions of the school also will be improved, and the school will get good trained teachers. Starts its agitation, and if someone questions the government regarding the condition of the ad hoc teachers, there is one thing that we are clear on the part of the government, what they will say to the public is that the ad hoc teachers, they are private teachers. We have seen this answer given even in the assembly session also. Yes, we are appointed by the school managing committee, but we are approved by the State Education Commission. By the State Education Department. Before the approval, what happens? All the criteria, the norms that the department set, which was set for the government teachers also, is the same for the ad hoc teachers. Which means at the end of the day, we can say that we are at par with the government teachers. We do the same workload. We are giving teaching to our students, but the only difference is the salary that we get. Basically, if we talk about ad hoc teachers, or we can use in other words, the grant in 8 schools and colleges in the states of Meghalaya. These grant in 8 schools and colleges, they are the products of the state government. Why do we say so? Because if we look at the history of education here in Meghalaya, these aided schools or grant aid schools and colleges, they were established by the mission, the community, and the private at the time when there are no or few government schools. So the government of the day during that time, in recognition to the service rendered by these schools, they provide them the grant in aid in the form of the deficit system and in the form of the ad hoc. Kementeri Ketenat Kakot Kakia Kejela Dr. Ampurin Lengdo ha Kasingibalang Jogatayo. Ilapan benar ba pleno ya ka Shillong Medical College bad ha katayo ka bakat do jong uni ubnai. Ansa sedang no ekajing aji kai ya ki san pongut ki samla hadian bagan National Medical Commission kala ai kajing itu bad kajing bet. Ka sarkar jela ha kalai terik unai luar arhajar arpusan kalapan benar bakan pleno ya ka Shillong Medical College. Haki Artli Hospital kebalaran lupa ki bekentup ega Ganesh Das Government MCH Hospital pada Civil Hospital Shillong. Ya kini lepentip de Kementeri Ketenat Kakot Kakia Kejelai Dr. Ampurin Lengdo. Habakrani kilat patai kubor Dr. Ampurin liatu bagatanat kalayo eka notification naga National Medical Commission jong sarkar jela ben itu eka Shillong Medical College hakatup jongka abar bukiri India. Dr. Ampurin Lengdo liatu baik Shillong Medical College on sedang mentakasnam bat kisit na kebentak samula puli doktor kanlong san pongut ha kaba prapasan nak sispa kanlong na kebentak samula puli kejela Meghalaya bat katsan nak sispa kanlong na kebaha kari India berokoi. Ya kini ke college ang clear di Dr. Nicola Lengdo yang rai ENT surgeon bat kabay puli ha kini ke college kanlong laipo hajar sisnam ha kabakan kentup kabay hostel ban kibay. Kementeri Kelapan Pau kejing kemen halor kania dah kebakro bagani kada kejing persang kepala slempha
bat kani kalong kalat na kabanta ki samla ka jela bakin yo ban yo kata kajing hikai ban trei ru hala ka jong ka jela bat kani kan long ru kalat ban weng ya kajing ek bawan na kajing duna doktor ha ka jela Bangilong ibadon bok hadu kata-kata bahadin kajing ang not kepada ki pau nem baya keren cikang kata ke medical college kepada don haka jela kajungi mentaka sngi nila yo ya ka official notification na ka NMC na government of India bakala itu ya ka Shillong Medical College kum kaway na ki medical college haka list jongka ha barok away kari kajongi ngins dang ya kani ka college menta usnem ha kani ka session but ngin shim san po ngot ki kna prapo 100% na kani ka san proceed kanya directly sha kinong shong jong gejala jongi ban khat 100% ka juday ka rukam bakan let siya kata ka all India pool. Ngilalong ki balapan kre ngila thung ye Dr. Nicola kom i director limba ka lenti ka ba bit ka ba biang ka dadon da ka interview ka batikna but ila job i Dr. Nicola i bajutrei kom i surgeon jong ka ENT hapo ka rims infart. Ngikemen ba menta ngidon ru i doktor na kajalala jong ibalawan thai siya ka state la jong man serve ye ki pajba la jong ngilabyang kijing pen kre na kabenta ki classrooms na kabenta ka library nam ta ki labs ki boper ngila pen kre ya ka jakasa ya ki professors ki way pade ki nong hikai ki associate professors ki ter kumta nang ta ki kendon jong ke NMC ru ngila pendep dak abapan I ya ke NMC bakum bakalong ki nong hikai ki la don kat ni namba ban ni don kam menta kat mangyaj kani ke medical college bangin nang pengklan ya kita ki departments ki boper ki badai ki bakong san ha ka jing ai jing puli ban long doktor brio ti ngisngo ba kadai kasmi ka bakamen namar ba hadin ka jing persyang ka basitom bah nila yo ya kani ka medical college hoon habar sedang ya kanu ka batumay kindon ki challenges I director ru itip ha bakindon kita ki challenges Dek banga ikanat kalong ba ki doktor jongi ki badon ha ka state jongi ki basab kum ki doktor ha ka dia kilawan sakmat balong ngiru ginwan hikai ngiru gin yarap lang tikani kadi kata ka jing itanat ka banga yo iha kani ka jing yat dan ti jongi nam ta ka Shillong Medical College bar kada sungo shisha ki officers ya ki doktor ki boper ki balak ploy ban wan sakmat ban hikai ha kani ka medical college kani kadi ke AKA ka ba ngiklem la man le kini kisnem ki baladep kata ka career progression ka bamut ba ki doktor sisin bakilawan na po pasti jungi ban serve ki sakut kung ki doktor tingi ki MBBS ki long bitang ki GP kung ter ka ki doktor jungi ban ki yung kistem ban let ban wat pat saya ka PG saya ka senior residency saya ka MD kani ka taingi kernan bahadin bakalawan ka medical college kung kani Kitaru let's see kinsa day kindon ki bangin la ban ki bat ban jam sakman bat nang bun ki doktor jong ngi iban nakatit jong ngi kiban la ban serve khamba ban pengkot pengkia ya kata ke population jong ngi ti ngi kemen shibon bakani kala urlong ban honorable chief minister jong ngi udon ada ni mentang bat punya keren bat menteri ramba jong kari prime minister jong kari bu wan bandon bentalang ha kata ka inauguration nang ba kanong ka inauguration ka bansa jeng kan mau bat kanong ka mau mer ka badon kamba ha kani ka jing yale jong ka sarkar ban wan lam dia ka kot ka kya ka bibit ka biang hadin kini ki sansnem di ban wan ngahi ngayo I ba kata ka jing duna doktor ha ki jaka ai sumar ki boper so dong jong
Jala ka jungi ngin sala ngin address. So for any medical college as of now, you need three major ingredients. Number one is a working hospital. A working hospital which can be converted to a teaching hospital. And the second thing is that the hospital should have good clinical material. And all these things are already there for both civil hospital and Ganesh Das hospital and Mimans for that matter. And apart from that, we need a good number of teaching faculty as per NMC norms, which Madam has already elaborated. So all the ingredients are already there. We have just combined it, and with the blessing of God, NMC has also approved this medical college. On quality, you have raised a very important question. So let me tell you, Ganesh Das is already a ISO certified hospital. It is also a National Quality Assurance Standards certified and Lakshya certified as well. So we are starting on a very high level, rather. So and also your very important question: how will you maintain the standards? Yes, that is the biggest challenge now. Now that we got the college, Director Madam Asia, she is a very experienced, 24 years of teaching experience in a prestigious medical college that is RIMS. So she will be our guide for the rest of the coming years to take this college to great heights. We have kept it at a very subsidized rate of 30,000, inclusive of hostels. 30 per year. 30,000. Yes, that's the joy of having a government government and medical state college. medical college. Everything. 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 It's a brownfield project. We need to make more, hostels, and then most probably next year we'll be taking more students. So it depends. There will be many things. It's a big challenge. Where are the hostel facilities? The hostel facilities are there for both the boys and the girls. It's there in Pasture Institute. We are working on it. So I can tell you about the hostel because we have the old units which were earlier occupied by migrants. We have about 11 units, 12 units, proper quarters. So those we are designating and renovating as hostels. It's already near Job in completion. progress. Yeah. Kahinyo Trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle hakala asing ublay jeng ketayo kelalit ikendo iusordar ke hima maulong bandawa bancem kia mardor halor ke jengyo buhai shnong ki breu ke banabar ke jela hakene ke hima kebadan ke jaka kapot bat keri Bangladesh ya kaba kilabun pat banni ki trashnong Kinong ilam Kahinyo Trap National Youth Front HNYF Southeast Sora Circle Hakashi trek unai luar arajar arkusan kelalit bani kendo iusordar ke hima maulong ban kentun pakshim kia halor ke jengyo buhai shnong ki breu ke banabar ke jela hakene ke hima kebadan ke jaka kapot bat keri Bangladesh Hashwa kania nakaliang kinong ilam ke HNYF Southeast Sora Circle kelalit banjurep ikikat tu kaniki shnong kapot hakaba kilalap badan hadosan sepatili kilong yeng jagi breu ke banabar ke jela buan buhai shnong hakane ke hima kat bagi trajela ke bentang iwai ne kesispa Habakiran gilat patai kubor ubak ban job kongwer unang ilam ke HNYF ule tu bahadin kejingalang bala penelong badu Chief Executive Member ke KHADC kilalit banjurip gini shnong bandum jingken halo kejingdan gibreu ke banabar ke jela hakni ke hima ule tu bah ke shnong lomuri kidan shiyeng kibdai gindo hajong bad shpotli kidi kilong yeng jo gibreu ke banabar ke jela hakathan kalibari gibreu ke banabar ke jela kidan sispa lai poyeng ha ka umren ki jat menreu garo kidan sispa anyo pula yeng hakithan dengkan jat menreu hajong kidan kendai teli kilong yeng bal ki berego nabar ke jela kidan arpo tam kilong yeng katba ha doram bosti kidan san yeng ki hajong bal ki berego nabar ke jela kidan arspa yeng uba kongwer ule tu uru ba kile kendo yo sordar ke ilaka maulong ha ka ba kile kentu yu bacim kia lo ke jingyo buhai shnong ki berego nabar ke jela haka ilaka maulong haka ba usadar ule tu blasdang mancem ya ka jinglum jingken kenang ban lap ke jingdan ki brek bana bar ke jela ke bamdan ki kot kisla bat ban yo ban le ke badan kam uba ban job ule tu ru ba ke jingyo buhai shnong ki breu ke bamdi ki khasi ke nekathan ke badan haka jaka kapot bagari Bangladesh ke dairu namar ba sarkar kampat pendap ban kersa narsha haka ba kila ban rung ban mi ne jaka ban buhai shnong ha lubia bari ke bahapai chamati
Halor kani keseng kelekentu sordar ke ilaka Maulong budi mencim kia bentek lakam ya kani bat kila maham ru ikibri bamdi kitrai jela bakim dai bentek jaka hakani katan. Sama pisim jaka na sordar deh. Pisil itu bajakan siu. Malah kasnem bahap siu. Ai kot jing to ya pi. Ai daga barit kam to, baga ai daga sil sordar, baga daga basim jing yu ka pisau to basan. To pen isa yang ita nama. Ase kala gor la sen ki sil ki khatna. Rusin. Em kum kani kot kram ai kum kini ki kenja kot kum ni mundan ra. Em kan em ba dei na ka barit ka to ka. Barit kam to ka kot basu sil kam to. Sordar. Basim khatna basan ke. Mula gor basu. Jangan dah anggale yagra dikhab ge pinket hai ora sabtai dah Klem ajing to em tang receipt. Kan parisit barit bolong kikot rum de bahe bolong barit kam to su sil bet tangki ki jong sordar basim khazna to ka bro basu sang. Kan meteli u sim ka bat. Sisnem we. Long si benai sim na Sisnem aku bala kod u benai yu ba ke Desember. Hap wan sim dengan Desember, ba musim dengan Desember sim dengan Januari. Sispak santo sisnem. Oh, ke yin sin. Tangga yin. kata jaka apa sim kan no Ki jaka pada pas pindah ka jom teh. kan no kita Ki jaka de parai basi sim kan do. Tang la pe jaka yu. La Sasmi sispating ka sisnem. Abang ilayat kemudian tena mentaka sini pan ilawan ban kenduk no yo sordar jong kani ke ilaka Maulong bat ba unsim kia halor kini ki jinglap ki jongi ba ngila keli ibu ke jing keli ru sordar ba ke jing jia ka ba jia hadukan ni ka ba kini kinan tribal ki yo kalat kalenti ban le tribe ban long tribe akani ka jaka kani ka pentau umdan isemati ka ba itrai muluk hangki ngai kumbakidon kumbatang 8% EA Andre bat ki we pat ki jai benriu ki don kumbalai persen Andre ki bakhambun ki dei pe ki briu ki banaba ki pade ki barjelab ni ki menderi de lawan makeli no sodar ula ong ba nakaliang jong ka office jong sodar ula simkia hi ban simi census pat nilayo hiru ban pe ya record ban nakaliang sodar ula ong ba sapa hiru ka kopi syangi bat lada ula deble ikini ki baro kala dei pat ka benta ka ba ngi ong yu sodar bang nyebut dilang ngi trilang hangkat ke snong kanang bai ki yaki breu yaki non tribal ki bambiang ki kot kisla ban nakaliang jong ka snong ban nakaliang jongi ru ngi trilang bang inum ailas satia bakin syong kinsa akani ke jaka kani ke jaka hang ni hapok borda pentau dan isamati namar bangi perkat ba kalawai ke pateng ka jong ki pateng ke jungi ki bansawan ki dang don kampun ba ki jaka ki ba ngi kum kejat benriu kan nang roy nang par nang ni syakmat dilada kini ki jaka layo bonok ban kurup ni ban buhai snong dak kini ki we pat ki jat benri ki badai ni ki we ki jela ni badai na ka we pat ka rimo kan namar kani ka dei ka khaput bat ka Bangladesh te ngis ngoba ladang ngimshim ya kani ka sinjam ngis ngoba kalawai ka pateng kalong no kum ka kalong no kum ka jaka ka ba syai kinlong no kum kiri puji hala ki jong ki jaka de nakata kadau habang nilaya li shu ya ki jing tip na kinong snong syati wat kila ong ru ki bordar syati ki dang long kelat ki ba ki bang pat biang ka jing kier ka jing da bat nang thi hi bun sin ki priu ki yale ki priu napo Bangladesh ki re bat ki ban mi bat ka jaka hi ka baki pelong jaka syong jaka sa ka dei bi kata ka lubia ka liberi ka bangi saudara kita ila ong bom khamsim kia ya kani ka jaka namar ki yathu hiru ba kani ka jaka ka ba ki briu ki non tribal ki lasyong la sa nang ni bunsin hi ki shaile hiru ban shimlok na Bangladesh ban wara seni lada de sinrang ni ka kanthai ru kala shimlok nang thi ban wara seni ban pelong ya kani ka jaka kum kata ka jaka kamai kalat kamai kaji jongi jongki din nakata kadau ni soban ong ba kani klade kapor yang iwe bat kenturu yaki produk prasna ki khot kajat benriu ba kapor kalade ka bangin num ong shu balanu ngit kedit bat kapor kalade bangin ong tu kedit benriu no namar ba
kadau ba jong ka chat reu ngi ba kadon hap den ka jing ma ka jing sir lada ngi kum ki khot kum jong ka chat reu ki belam ban pek na ta ka ba khamiat ka chat reu lada ngi sim kia ba ki produk prasna kum juru kum ki pai ba ni ki no sosial snong lada ngi sim kia kalong ka jing ma ka bakhrau nak benta ka pateng jungi ka ban sawan Ka KSU South Khasi Hills District Unit hakala su blejung katayo kalalit yakendo yo executive member ka KHADC uba kami ya ketana trade banpan jingshai helok jingyo ki brego nabar ka jela ki slip uba pher kebal ai ke district council ya kini ki brio ki banabar ka jela Ka KSU South Khasi Hills District Unit hakashitrik unai lor arhajar arpusan kalalit benikendo yo executive member ka KHADC beri kami ya ketana trade ban panjing syah lor kejing yo gibreu ke banabar ke jelai ki slip hagi rong baper hagi jinglap jong keseng hadin kejing kendrai ki breu ke banabar habakran gilat patai kubor uba ribok ulong bakalong ke belengo bahagi por ke belalet haba keseng galet ban kemi ki kot kislan ki breu ke banabar keseng ke yo bet jaga labor clearance certificate jong ke council bat gibe kot kisla ki bahap apok ke Meghalaya identification regulation safety and security of migrant workers arhajar arpo ndai minta ke senempat keleyo ki slip hagi lai teli kirong ke belah soi lala ki jong kinong soi hagi ni kislip kani ke jingi kendo kam shimla penhun ni kinong yalam ka KSU kum tau ba ribok ulong mana kali yang keseng nang ni syakamat habagalet ban kemi ikikot kisla jong gibar jela kan petchu iki kislip bayo na ka KHADC ndrekan petbet ya police verification bat iki NOC na ki dorbar shnong kaseng kala kenturu iki kontraktor baper bakem de ban pinstom banwat kinong trei ki bedai ki banabar ke jela Trai di ban wad ban pentrai kamru di ginong trai ki bedehi ki trai mulok. Tenakali yang jungi kaseng kalong bitang kata bangi laong baya ke labor clearance certificate ni nempek kumju jong ka state ru abi de menta bakadang kala adep ban amin hang ajar apsau tenrai menta ka basa kade bi governor lada kat 4 pas governor ya katu kamai kalaya identification regulation safety and security migrants work act ru ya katu ha menta sipor ngi ngin khanra be ngin nempek namar ngidon kam Pembangi ong mentah sipor ni don kambe tangya ka police verification bar ya ke NOC na ki klik no inshallah ki syak da MP berpintre haka jaka ka biki dai pet nakali yang jungi ka sengin be bar haka kata ka por la dai tungku gono ka ani sutu bangi don hok aga jaka la jong la dang ngimpi aga ne ka kenti bamantang sutu ngila poi ka harandang bar mentan kumbangi ong ba ka district council kalau ke besinjor bar kumjuru kumman syukan mau no ya ke jingkren jung SCS law la ong ba ka anjong ke district council kalong komiti hurat ibom danep ibu shumuma rela dayo ubri ubodan bor unda ot dukut hilde ta katangi kimi nanti gani ki isi ke mai bukan penklanya ka bor jongka kabut ba lada idei mo na ian ibarit ibaria iba kumnu ru ka syong ke start jongki bakin penklan ke district council kenang ba iklik no sensia ki bahap apo ke schedule area ngin long ki baktan ba ngin long try lo ke jong kando tenak yang jumi ka seng ni sutu i ni yang ko rim ba ni rai rang ba Hindai ki borong haga seng badang menin mentah Iladon haga seng aslam Bakani ka kam la juya ina ka pos kapor Tenre ngila ekren syai ba kejing snow pela jongi kalong kadai betang ya kislip Bo Namar hakipor bala dep indi lek bania kendra ya kikot kislah habi di dekar Niyo bi ya ka labor clearance certificate jong ka council Ni kumta jong ka state jong ka Meghalaya identification regulation safety and security jong migrants work act arajan arpo Tengiyo tang kita arnre ko bakam pala manta kasnem ngilong bangiyo igani slip kalong bakidon laki jong kilairong kamut ba la ujong ubasan pi tedai na kalor kata kanong rim ya kren nga so bensu ya kren na press ni sutu tamantak sni ngibu ka appointment banwan kendo banya sya tena kali yang EM badai pek jong katanat labor la pensyai ba katu ka slip kawai ka ba soy kamut kadai ba habadang sa ka ulisi bosimuai udah barim de jong isi barim tenda dapat hakatu ka shiteng bampat yo lisi batmai ya katu ka slip ka bali pat la susan na kaneka da usket tiri jong ka Khasi Hill Autonomous District Council tenre katu ka batmai mentapat kamut katu ka banakong ka jong UNES khawar te kani ka batmai ba khalam tho kartang junu kani ka dei jong lisi batmai ka batri kam nang ni sikmat tenre habi dei boto ka slip ngina kali ang kaseng ngila ong bangim snow tenan ba bat ngila papasyat jingmut ru sya ka council kalong baik ba kumno la dalong kabala baya kani ka labor clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pej hino daga district council bakan num ai list syu lane benum ai wa syu namar bangi ong kumno pila ban penti kana bakini ki breu ki bayo ban list ya ka labor clearance certificate kinum issue pathar
Namar ngiong bayo tang bakin im ya ka baywai yo kisuai pathari gidikar. Jadi halau kata kanong rim hendrai nagaliang IM mula pansyai ba kimdon ya kata kaman power ba nagaliang ka council bakan PI. Jadi na kata kadaw ki haban ai wai lane ai list ai tendar si kibreu simet ki private. Ba hangtar ula batay ba kidon saungut ba hagaju kasengipat bakin lek check. Ya kata ka jaka haman ki jaka ba wat laki dila yo mukana ya ka kila dep register muna hapo ka state kata ka safety and security migrants work act arja alpau. Pada kila dia penjiristar mana nak kalian ke council ki ong ban lek ban but din dak tu slip. Kemud dak bashim hinyo spa dangka haswa bakin wan ra ya ka kot siapa ke council. Tenrai nak kalian jungi ngi ong ba yempua asu banyo i ya kan ke slip ngi kwa banyo i ya ka labor clearance certificate. Bala dak empat biang hi ya ka kot bukan be no. Tenrai nak kalian juki ki ong ba ke council kamdon board. But kamdon board ban be kamdon ya kata ka an ban be. Tina kalian ke jungi ngi la kren syai baik. Ba nang ni sikmat na kaliang kaseng niya laga jong ka kamram bat ni snow tu ba katu ka labor clearance certificate kamdai ka an hindrai ka dai tangkum ka kanja khajna bat ka musur jong ka district council namar kan jon jingmut ayu ban issue ya ka labor clearance certificate na du mensua bat kumju ber slip lada ngima ban be ikibreu ki bom seu lane ki bom pan biang ya ka kot dikata ngila snow tu syai bat haga ju ka por na kaliang jongi ni ong ba yin pej bat yin khmi habi dai bat ini trailang ber kiklik no sensyar kamut ba kiklik no sensyar ki dei bendon ya ke ikhtiar ka ba tinom sya ya gini ki breu ki banabar ki banwanrung ha ka snong ka thau jungki klem da jiblo jimbet na kiklik no sensyar Ka KSU Ranikor Circle hakamit steng senya jong kala sing ublei jong katayo kalayo abat ikawe ka kali bolero kabalsyong da prangut ki breu ki banabar ke jela ki bamdan ki kot kisla ki batmu banet bela sekitan nong jeri bat komtai kil IT no ski pulet kenang makin yo banle ya ke badan kam Ka KSU Ranikor Circle hagamit steng senya jong shitrik unai luar arajar arpusan hakapor kumpasi BJA kalay obat ikawe kali bolero kepada new registration number ML KR lai kendai pra kebakit dia prangut ki brege banabar ke jela ki bamdan ki kot kislakan to bi arngut ki kena ki bam pat yo watang ke efek bat ki batmu badet bela sekitan nong jeri hak district southwest Khasi Hills Yakini ki brege banabar ke jela la yo obat dau pantips imle assistant secretary ke KSU Ranikor Circle rengkat bergit khot pada din gejing toket dalam begini ki banabar ke jela kimdan ki kot kisla kun ta ka sengkal IT no ki pulet jong ka Ranikor bakin le ke badan kam Nakaliang jong ka KSU kala kentu it ki brege bajumnian banwan ra ki brege banabar ada de ki kontraktor ni ki rushimet beki de banwan ra ya ki badan ki kot kisla bat kim de banwan ra ki bamdan ki kot kisla kum baka seng ki julap na kapor leng ba kejing don kum gini ki brege bashim kabu ban mento shimet kala penlong pat di kejing orong kertep ki brege banabar hak ni katan Nakaliang ka Ranikor KSU Ranikor Circle entah kami steng seniang ilai obat ki barjela kumba prangut bawan nasa jela Asam ke bak sembiang di kot kisla pamantang lawan IT no ni ha police station jong Ranikor bat kawe nilai kenduru balai lawan lagi inspektor jong kalibor ke ba kila sim jing besar maki ngi dawa na ka administration bat kunjuru na SDO ban kot no lum no yakini stakeholders duman ka district task force ban penrekam kam benia bayaka ni sedang kanjongi mar kala jale plat ke influx naki wei ki jela baki wat ha kapor minit mensyai minit mendumru kila ya kila yale bandung sini sa ka jakajongi Da gejing sokya halor gejing bamshim kya MLA ne MDC ka Maulai constituency ya ka kya ka shan jagi pat ba no Maulai Hagising palai jong katayo ka seng samla Maulai pelun rengkat bat ki engineer ka tenat PHE kila lit jurep kila itali ki jaka ke basam ya ka umbam umdi syakashnong Maulai kenang banweng ke jing jong ke jing kerdo Ka seng samla Maulai pelun rengkat ke jing dan langki engineer ke tenat PHE haga sautrik nai luar arajar arpusan kila lit banjurep kila itali ki jaka ke bapun poi syakashnong Maulai Ka seng samla Maulai pelun rengkat ke jing dan langki engineer bat ki officer Kilalik benjurep di pipe ke badan hajan ke assembly polo bat Maulai Moro ke badan kejaka pelang mensenguh tu ke jingker do ke senong Maulai. Habakran hakilat patai kubor uba Edi Majau General Secretary ke seng samla Maulai Pelun. Ulong bahagi benai ke belalet ke seng samla
Kalau ada benda kenduk ni kepor sekapor keyboard kebedi kemi ban pensengoh lo kejing kerdo palat aksnong maulai. Ule tu bahkan ni kejing jurep na kaliang engineer ke PHE ule tu bakadawi kedai ba kejing aksnong maulai kedai namar belarem palat ke pipe kumta amla asuk ban penpoi mereka lokular basyan ken penbahan ki pipe bat ban buat ki pipe batemai ban kaliang office kalapan por ban penurlongnya kini. Kaseng samla maulai pelun ke ru kejing kentu UMLA aksnong maulai bon ni lang sikemat ban keng lor kene kamat ke bakta ajor ya kinong song jong ke maulai. Gede umur sedang nang sepawa gede. Puah deh. Iroh ni gedang song semla maulai pelun umur su penken mau kendiat. Kendai ki benai ki belak. Kata dia benai April, benai Mei, benai Jun, Julai terter. Hari ni kendak benai abang nak Melayu sengau ke jing ut jing nam jong pai ba song nom mulai. Tingi ru thun ta song haj ina let kini kendu di pada kimi. Ba umpam di mat dawa hi bangina ya sengau golong ba hak jing long song kau song mulai di golong ba di kendu Ya hadian ba kawan ke jing kusho hangi ru di bersih milat. Ke wasat di golong ba hak di benai ba let kini kendu isi ringkat ke siki gat mat dawa ban pedi. Jing kerdu senang mulai kelak kata aru kata. Namar kemun sepun kerma ngoi pi bah ki benar juga let tolong. Kai ba pelong ni begin mi smat. Keban kong hi kedai ba kejing kerdu joko Namar haki ni senang kolong kejing kai piar bak senang mulai. Kat ba kiwei senang ki du brio museum dan bio boros teu ru. Kat ba mulai ni tang asin teu. Kai kejing piar kolong ba kejing si hamulai kena mulai bro kisiu. Tu maju siu hi barbuat. Kat ba iko kisiu kimyo hok. Ko kiwei ba kisnong banyu jitek kilong ba kejing siu kina kan kena jisiu ndai kejing yo ba kolong man la kesni. Jadi nak kena bentar ko bang ni sim hain kemat man pensengau ya chief engineer. Dia hadian bang ikan dui bersengat kolong ba meiru iklam sim la ino ni iklam sim la susngap kami ndai rengkat bagi additional chief engineer la Iwan Shikmat ban pet ban kmi ban pemit pembiang nam ta jirong kam jong ne ka jing jang ko Di hani kasi kong tapat kalong limba ka jing pressure. Jing kamau biang ya chief engineer but kumju di additional chief engineer kalong banginuan ban pet ang ne kumno kita jilong jiman jong ko hatu hai jing deko ni hai kita ka jing ko jing mempoi hok ko te hadin bang lawan bang sabing lai betla pensal limba ko office ba ya ka ka deling baki ali ki pat berim kimla shu ba bikin poi tenrai jing kular kalong ba nangis mat bikin bhai ki pipe bat kunju ru bikin niru batmai yang kemen ba ondanya ada dek kata ke bro bangi kular oke bangi ia jing kakamat awas ka department kan sa urlong limba ki batmai di kita gede bangi setengah limba ko office jong chief engineer ringkat jing wan lang di staff bro ki lawan ban sakilang bagi semua jo semua mula pula kan sini kita di kular ban ko office gen sale kamplo di yang mentahi bidang depan por ni katu kami benai tak pendap dengan hadirin kata saya segi ke episode demi nak ni ka jikran jungi ti kalian pesan ni tang ini untuk apa dekai bagi kuar ban pesolam sikit ba jumlah kelong ba kadon jingkelah sini kuar balik nomor ba liba ka jumi jok sen smart ban peni jadi tempat ba jumi yang kendu mereka kadon jingkelah tidak ba kila harga cakap ni tang ASEAN mereka don ba yo ASEAN ASEAN sosial steo bagi kampus itu kalau bang Jerman bah dari bang nak dawa cikasen or amin cika department kalau bang lawan Russian studio. Tapi ni kadai bang ini ngelong konsum harus kata. Di kawin itu aban su penpau ni kendiat ya nomi mat berborom jungi. Misung bah in keren lem ya kini kemat kebakia kemat nam tak im kayap di jong upai bah song sedang mulai. Kada tang keseng semla kami smat mereka kiwai lihat si kimi kiliat malak kiliat kelut kan bu jing ma ya ka snong bi jong ite lingba ka jing rap ju kesyanang jong nong khmat kin mi lam kin pesol mi kin kamat so kutan kam pan su bat nikerman bakani ka jing dawa kamat ni kalong ka ba job kalong basisok na kam ta ka jing biang hi jong pa ba bebun ter snong mula toy hakani ka por abang ngilik cho ka office ki mila a lang ka shiti show emily si bat sya kirma sang baro jong snong mula na pesmo kin jing kaju ka shiti mengira show office kaju ka shiti mengaku pilang su mali Haswa bini kami ki kubor ke bedangsa ngina phai shwa shipor syakini ki jingpan bana. Aladan ke jingmun, away ke bered.
aklam nang ban sedang atiar kaladon ndrei sngo kumbadang dan hi jing duna adon kam jing arab ka jing kershan aklam tip shei ban phai hangta ngalap ya ka Chief Ministers E-Championship Challenge basdang ha arhajar khat khandai ka sarkar jala Meghalaya ka CMECC 6.0 kamdei tang ka jing khun kadai ka jaka ba ailat yakibatre kam lojong manusnam shispa san pungut ya shimbenta nang ni pinyo pusan ngut ki yo ya chkhmat ki yo shimbenta haka program bakhandai banai haka incubation program jong ka prime piyo jing yarab bat jing hikai hentip bat pinyo lat ban poi shakiyo ki hat bay hap ya ki mar jong phi ki lat ban pinkyo ya ka kam jong phi bat kham tam ka jing kershan ban pinkyo bat yarab ya ki entrepreneur piyo ru ya ka jing kershan ya ki business grand dilai pusan bawan chakman yo arlak tengka bat ki sau pho bawan nadien yo silak tengka nang ni piyo ajaka ban trei ya laki kam ki tiar ban yarab ya phi ban kyo yo jing yarab rendeng bat ki kam legal documentation Kaladei ka por banedan benta bat ka prime na ka benta kalaway paprana ilasha ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong phi ka CMECC kala incubate bun ki entrepreneur na ki khatar district ka jela la pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara hidan ka jing mut ngin ai ka jing kershan shim benta haka prime Detai paru join pikai ka prime Meghalaya mentu ne benta ka step ka mangawi ko phu ko phe Haswa ingin betenggi kubor ke benangsa ingin penken mau biang yakimat bukongsan jongko kubor mentah ketayo. Kerpat biang ukonrat kongkal sang mayu Amit Shah ban penteri kamno ek inline permit ha Meghalaya bat ban pendrung no ek ketian khasi bat garo ha ke 8th schedule kariti sinchari. Dan ia selendet bertemu siu tulap ke sarkar ginong tre jong district council ong Dr. Mukul M Sangma. Yad rally di hajar ngot halor kejing bamni tulap ginong tre ka Garo Hills Autonomous District Council. Kurup tiar siat ke pulet nek lai teli kali hasilong. Penkot no ke yang syari ka Meghalaya High Court ya pemukot rumah tak siali persai Dr. Amperin Lengdo. Rakyat ke jelai ke sini buram kena hikai ke kebai Kusnam ya kena hikai. But rakyat ke balang Presbyterian ya ke Youth Week bat ke Youth Sunday. Kum shibenta ban shimkia ke banyalek ban penbiang ya ke jingdon kam banyo ke jing sumar ke babiang. Hakas ngi balang jong kata yo MLA kenong po constituency ubak Miral Bonds iem. Rengkat bagi nong alam shnong bat ki officer ketenat kakot kakya. Kilalit banjurep ege jingte yak Umsau Nongbri Primary Health Center hagas nong Umsau Nongbri. Bala kami lenti basatang katto kene benai on sa pleno ya kene kejaka sumar. UMLA kenong po ubak Miral Bonds iem hagas jing senran lang ki officer na ketenat kakot kakya lembat ki nong alam shnong. Hakalai terik unai lor arajar arpusan kilalit banjurep ege jingte ka Umsau Nongbri PHC kawaran tengah nong Umsau Nongbri. Kani ke jinglet banjurep ege ke PHC kalong bantik baru kat no ka kam keladap bat aku juga por ban bathak benang pendap kloy ki kam ki berangsa kanang ban ban pentre kam no ege ke jaka ai jing sumar ki pat ba. Haba keran gilat patai kubor ubak Miral Bonds iem ulapan pau ege jing sunghun bani iba ka kam keladap bat prapasan nak sispa ege jingte ke PHC keladap. Basa tangga tu kene benai on sayok ban pleno. Shushu lapan pau bagi jingte kene ke PHC kala jandap bada shwa ban yok ban play kene PHC dan kam ban don kinong tray kibati kena. Ngadok ki doktor ki nurse bagi bagi staff ha ka ban kaliang jung ukum nong mikmat perpada ke sarkar bukan plat no ya ke post ha ka bede bagi ke PHC. Ha kene ke sengi ke bala jurep lai don langru di Dr. Bilingdo Joint Director MI Dr. NM Sangma DMHO ke distrik Gibhoi bat kibai-kibai.
Agni kesini UMLA rekat bagi officer nak terat PWD ilalet ru bani okjat agasnong kebet nongbri ban ajing rap syaknong baca kabalang Presbyterian na kebenta penginang penkre ban diang ya kejing seng sinot samla kaban salong agasnong kebet nongbri agasnam banwan. Na kaliang UMLA agni kesini ulai yo ruman IT ya ke work order ke balai lak tengka na kebenta bantai ya ke kenro yang mania bat silak tengka na kebenta ke kenhuan CE Society jong kabalang Presbyterian kebet nongbri. Kapus jong ki doktor, kapus jong ki nurse, bat ki lab tech, bat ki bates nam, kini terter ki balong technical post, katu ngishet le tak recruitment. Te kini ki post pada ki LD, UD, grade 4 pada ngishet asia DSC sa. Te long DSC bat dia mature bat pi kisnong ki tip ya katabi ong i madam mene. Te long katabi ong mairo kabade. Amar mau ki trasnong. Dia kata te long andala ayo consumption HR pigan dynamic leadership isa tilatim bat ki barokai tingingit scam magniga visit joni mo ko long lai I kat ni ngin pen koloi kat bala banduk yo ban plenong sa te nga kat ni kajing internet jo ni Jakarta te kanum dei tam kajing kerku ya pi kini snong hajan rek igini ki kap barok lada katrik amhar ni pe si mentangi ladon sigijin tia ki beriu kinuan tingi ngai skam ngin yo ki doktor kiban train kumbila ong doktor anjumu long miru por bingidang kena menshua mo life post nem menshua life post nem tam menshua idang sudah pas itu MBBS ni elektre hisno gendau sa ni elektre tingi sa ni tre ni le ni selu tenat long tanong kungju ni long pinshi long ndalawan kumtu ngila sngau trai te ya cakap tin dala dan lele mo kisnong ki balong welcome long kanang kiu te kam ndai tingi ngai skam bo blame kerku makan long jingker ku ya ndai tangi fi bah kisnong mat ya baro ki marjan mapar kat kani yo tangkatai na ngidap ding dokumen ga bakrau ban I ya gejing ya kam kumban su pentip syaki peran sung di bagi jing pentre ya keneka sanung beri PSC atau ya ka physical progress ya civil work kalong kumba ratusan persen kejing ya kam kisah astang katu kan ni ki bentah badang pendep kini kisngi ki banwan bat kumju ru am dak sngi habangi yo ban pej dalade kejing don rengkat bat kini kinang yalam snong bat ka officer di jongi ni dak bagi dokumen ba dingit scam ba koloi kat bala salah ban pendep no ya kejing snai keneka PHC pada keju ke pon ngin sedang nak ban move nak kaliang jong department ka badi ban ki sanction of post ya ki human resource apa jong kan ke PHC pada ngin scam ban nak banta ban jan ya kejing syaki pat ba ka badi berkot ya kya ngin scam ban nak kaliang jong ka sarkar jela leng ba jong tenan pelatengka finance department bagian ai kejing menjur koloi kat bala aku mentai kini pos kenang ba ngin la ban beli pai ba no bahkan yo ban syakri no ya ki pai ba ngeneta dong bat ka thai ka ba I kejongi Rengkat bat kerihi barokawai kejela Meghalaya ru agasing tho adiang kala penlong ya kejing rake ya ke Teachers Day ne gasngi buram mikino hikai pada kene kejing rake lasa miki kusnam boper syakino hikai skol kebala no senyang hagaban penang penstart iki kena bat ki samla pulie jong kejela hagane kejing rake ya kasngi liak buram mikino hikai ke bandro pusau ulat kejela CH Vijaya Shankar ulalong kongsan bar ulapan kup buram mikino hikai de State Award bat District Award Arajar Arpusan Habakana kejing elang ulat kejela ulong mikino hikai kidi ke badan kambah ban kentio ke imlang salang kamtam menora kejing roi ki khon samla bar ulong mikino hikai kidai ki paya ban kerjaan bat ban penang penstart ya ki samla ki bantai kalawai jong ke imlang salang ulat ula pentip buku pajang uru di no hikai kum tau sengutu bahai kejing dan kam kejing koridor jong kino hikai kum gadak bana jing itu kejing tray shitom met bat mensiam jong kino hikai ke sarkar jela kalapan kup de State Award bat District Award la penipu ipiang ya kejing rakyat de penlong ya ke program ke baidai bat kalariti bat kiwik program ban ai buram kerpang ya kino hikai ki blatai bat penwandor ya kalawai jong kejela Agni kesini ulat kejela ulat plat pat baru ke video awareness campaign halor ke IFC tablet hapo ke PM Poshan scheme agajing lang ru aidan lang additional chief secretary Dr. Shakil P Ahmed
Director ke School Education and Literacy Bak Bantai Lang J. Kharshandi ki hai afsar sarkar pat kiwe. We are all here only because of that. On Teachers' Day, being honored and blessed by rain also. As soon as we began this program, we received very good rains. Because nature is also with us. We have been enrolled with very good program, so that we are able to receive very good rains, and it is also being blessed in honor of this program. I am very proud and happy to say that before I begin my speech, I am also son of a teacher. She is going to be a mother. She is going to fulfill that part also. That child's life going to be better. So in that way, always I respect two personalities in anybody's life. If at all I am able to come to this level in my life, two personalities are very important. One is the role of mother, and the thing is role of a teacher. Not anybody else on this earth. I make it very clear here. And Shekhar Ahmadji, when you used to take up the studies at the primary level, higher primary level and high school level, we have been able to see some of the cultural activities here. And music here, we are able to listen to music here. I make it very clear, some of the education department authorities who are sitting here, when we are taking the studies at the primary and higher primary and high school, we used to see music teachers in the classes, in the schools, music teachers. Menta ketayo ke Balang Presbyterian ke penlong ya ke jengrake ya ke Youth Week bat ke Youth Sunday. Kebala sedang naduk syiterik haduk ke nyu terik unai lur. Kabalang Presbyterian Jayau komsi benta jongan ke jengrake ke penlong ya ke jengya ko boper. Ndrai ke jengya ko berwai ke lalong ke isyongkun. Kebala syim benta syirhem de samla bat ki kenhuan boper ban pen ia la ke sap ke pong ha ke ban ruai bat ban ra syajrong ya ke buram jong ublei. Yeah, I don't always feel it. Yeah, but that's when you need it the most. So I will keep on singing till my soul catches up with my song. There's times when my hands go up free, times that it calls. There's days when praise comes out easy, days when it takes all the strength I've got. So I'll bring my heartfelt in through it all. Hallelujah. I'll bring my storm-tossed, torn-set story to tell. Hallelujah. God, you've been patient. God, you've been
One
Te perlok dak tu ngila pois ka bakut jung thuk kubor jungi benta ke janmiet yang se syambiang bat pilih syam tayo ha ke jok ka sngi bat ha ke jok ka por kublai shibon ka por jong pi bat siaso